Ti Masakbayan. Ti napalabas, impupok na dodong ni Diana. Kat kanayon mo ti panagsangit ni Diana, takayat nan ti makasubli iti balayda. Inawagan mo't ni dodong ni Rina. Kat agkidkid daw daytoy iti dakkal agatan. Iti ipapaan ni Don Lito iti balayda Andro. Adda nadlaw ni Doña Ana ken ni Lito. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu ita alawas ana pauluan. Ransom, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Kayat ko asika ti makapaliiw iti dayta. Ngam sapay la ko ba ta nagbidto takla ang iti napaliiw ko iti kapsat mo? Anya ti kayat yu asawan, mami. Adda ka di madian adlaw yu iti kapsat ko? Pangasiyo, ibagayo ko ma. Kas na ibagak. Kayat ko asika mismo ti makapanagnak. Ngamala, dumngag ka parok. Ibagakken ka no anya tinadlaw ko iti kapsat mo. Kas tati kunayo an nadlaw yu ka ni Manong Lito, mami. Wan iho, tsaka mo, ngam talaga ama di tagparparik na kanyak may papankan ko ana. Maawatak tirik nayo, mami. Ngam nasaya at atao ti kapsat ko. Isuasaan nga rod arumbang apagatapan tayo ti kapsat ko. Sapay la ko mga rod takas tabarok. Kat pasensya ka la kuman, iti kasjay anay bagak may papan iti kapsat mo. Apay ka di man na nakasta ti panangkit-kitam kanyak, si ka Dodong. Ah? Awan, madam. Ang madamag ko man laeng, madam? Ala, damagamon. Adapay papanakita. Kaya't ko lang nga saludsuden. No apay adi kay pay lamapnek. Wenno makontento iti kinabak na nga dakada kayo ita. Anya? Apay adamdamagam ti kasta, Dodong. Awan mo't di. Di na magkulaang met. Tapno ibagakan ka. Awan karba nga mga agdamag-damag iti kakastabanag. Gapo, tatao nakalaeng ti asawak. Nawatam. Jak malipatan day ta, madam. Ngem sobrang samot launa yan, ti panagpabak nang yo. Gapo ta ultimo anak ti kapsat. Huston! Sumardeng ka na sumanao. Awan mo't lang serbi dagiti magbagam. Panawan nak ditoy. No di mo kayat nga ipulong ka kanilito. Oh, Rina iha. Adto yun ti kwarta ama inayon ama itad ka dagiti kidnapper. Nakalagatan dayta. Masapul ama ispalan ti apok. Masapul ama kaawiden dito'y balayo iti kabiitan na panahon. Agyaman naklaunay, mami. Kastamat lang ti tarigagay mi nga gasawa. Nakasagana matan tigatad, anayon tigatad nga intadyo. Orayan tayo laangan ti sumaruno nga awag dagiti lang dukot iti anak ko. Sigurado, ibaganan to no sa dino ti pangipanan tayo iti kidkid dawanda. Wanan ako. Ikararag tayo asapay lakuma, takas ta ti mapasamak. Kaasimat ti apukok amarigrigatan iti ayan na ita. Amom Lito, kasla makit-kita kun ti ado akwarta maalata. Karuan na. Umanumanan ti kinabak ng ta, babayan na niyang ubing. Nagbayag mo't ngaminan ang maalam ti gatad akinid daw mo. Agtutor ka lang. Mamiita na mapasamak ti kayat mo. Gamamom, kayat ko kumamakita ti langa dayjay nga ubing ita. Orasyak. Napanunot ko mapantapasyaren. Kasano no mailasin na ta? Ore pa'y mailasin na ta. Awan tumot lang maramidan na. Balod tan ni Diana, ket mabain ken kuana, makaalat ay tidakkel agatan. Alang arudan, maturog tan. Mapantan to inton bikat. Mapanta iti nakaipupukan na. Kita man itatilangana ang nakapupok. Kumusta, Andrew, aning ko? Imawag ka din, nagtikidnapper ka na kayo.
Imawag dan manong. Okay. Hanggang saan pa ana ulit? Day tamot nga rod ti padpadaanan mi kanirinang asawak. Madanagan kami launayan iti anak mi. Basta ka ni. Wan manong lito. Nakasagana ka rin ti kwarta nga itidyo ka na kwada, kasransom. Wan manong. Nakasaganan. Katsapay la kuma. Tadidan ibaybayag pay ti panangipupok da iti anak mi. Madanagan kami launayan nga agasawa. Dala, di kayo unay agdandanag. Urayin nyo latan ti awag lagi ti kidnapper. Kat sapay ako matapalubusan dan tumatan ti kaanakak. Wan nga ron manong. No pa'y masayangan ak una iti kwarta ang nagbanugan ming agasawa. Napatpataglat ta kanyak, tibiyag ti kakaisunang anak mi. Talaga. O sige nga ron, agawin ako. Inaudawat ko, maispal ko man ti anak mo. Manipod katagitsaya maragtaktakas. No apay mo't ngamin, ani dyan apay tinapiling na abiktimaan. Oh, nakakaasi iti kaanakak. Hello, da kayo ka di tinangdukot iti anak ko. Wen, katdumngag ka. Ibagak ti detalye, no kaano yung nga ited ti kwarta akatukad, ti waya-waya ti anak yo. Wan, ngam kayat ko amang ngagtitimag ti anak ko. Tapno mamati ag adiyo din ang ran. Di ka matanagan. Awan ti dakas nga inaramid mi ti anak mo. Ngam tapno mapnag ka. Mabit lang. Ipangag ko titimag ti anak mo ken ka. Pangaasiyo, kasarita ko mati anak ko. Madanagan ak una yan. Gapo iti kaawan na dito'y malay. Itad mi tikid-kidawan yo. Basta saan nyo kumasaksaktan, ti patpatag ko nga anak ko. Sa dino ka di man ang tinaggapwam dito. Maya ti isam mo. Kaslaada na pasamak ang magustuam launay. Naggapuwa kiti balay da Andro akabsat ko. Napan ko kampay hindi kinasarsarita. May papangkan dyan na. Tapno sana makadlaw. Kat, anya nga iti madamag. Nakasagana ka nun tigatad nga itinda. Nakasaganan ti 20 million ransom money. Tapno mawaya-wayaanan ti anak niya. Ay na. Nakaragrag sa kaklito. Magagaran ako na makaigam iti kasta kadakalagatad. Ngam, palubusan tayo ka din ti ubing. Apaman ama itod na ti kwarta. Kasta ti damo a plano. Ngam nagbaloy ti pangadeng ko. Anya ti kayat mo asawan? Apaman ama ala tayo ti ransom. Nasaysayat no po kawan milangan da jengopin. Anya, kabailam nga aramidon day tayo ti mismo nga anak, ti kabsat mo. Apay kidinasaan? Kabalak. Amo ka ni Diana ti agbali na parikot no sana mapukaw. Iso anang saysayat no pukawon mi. Apaman ama alami ti kwarta. Pangasiyo! Parawarandak ko man dito'y. Maasi kayo kumakanyak. Kaya't kunti agawid. Agsangsangit ka manen. Oh, ato iti kanam. Mangan kakit din. Di kagdanag. Dandanin ti panagawid mo, neneng. Kaya't kunti agawid ita. Pangasiyo! Mangan kakit din. Naimas na ito inlutok akanam. Apay nga may ngayon pupukdag dito'y. Anya ti masapul yo. Pasensya ka na. Magtungtungpal kami lang itibilin ti busmi. Laki din, mangan ka. Di kagdanag. Ipasigurado ken ka nga awan ti dakas a mapasamak ken ka. Kabayatan ti kaadam dito'y nakaipupukam. At titimpaalam akape anak ko. Agyaman ak, mami. Madlaw anak kalitlitay ka. Madandanagan ako na yan, mami. Ang mga nonyakit din tinaramid da iti anak ko. Di ka agsaw iti kasta anak ko.
Dimot ko na anak kasaritam ti anak mo iti telepono. Husto kayo, mami. Gamadan aga naklat na. Kayat ko makita ni Jana nga anak ko. Agkalma ka kumalae ang anak ko. Basta agkarharag tayo latta. Apay ngamin ulpit ti pada tao, mami. Apay anaramid na kada kami ti kastoy. Awan matiab mo may amadi nga inaramid mi iti pada mi a tao. Nga maapay. Maawatak tirik naman ako. Nga manya nga roon. Saan tayo umat a kontrolado dagiti pasamak? Ken laglagi pem nga awan pilpil yan dagiti dakes ti panunot na. Nakaturog mat gaya man ni Jana. Napintas na ito yung ubing. Ngam kaasilang, gaputa nagbalin abalod mi. Jak payam mo no anya ti plano ti amok nga uliteg na amismo. Apaman amaalan ati ransom money. Ngam kitdi, jak itulok ama isagmak. Gaputawan basol da ito'y nga ubing kada kami. Kwartalaeng ti masapol mi iti pamilyana. Nakaumay kayo met Boslito. Ada ka di masapol yo? Kaya't mila nga makita ti balod tayo, Dodong. Ayan ti siled ngayon na. Ada iti umuna a siled iti may kadwa kadsaran, boss. Danunan nyo lata ni Jay. Saan nyo kadi abinaybayan? Pakpakanan nyo kadi matlangit yusto? Di kagdanag, boss. As asikasuan mi ni Jana. Ngam kanayon lang amin ngagsangsangit. Kaya't nakanon ti agawid. Kasta ka rin? Agpatinggalangan iti arapaap dayta atarigagay na. Boss Lito? Sige, panawan na ka pa dito. Mapan kami kanimila itayan na. Sige lang, boss. Anya ti kayat asawan ni Boss Lito iti kasjay nga imbagana. Apaya nagmatidar ka lita, Mila. Kunak man no kayat mo makita ni Jana. Lito, napanunod ko nga tinasaob kanyak iti na minsan may papan ka ni Jana. Anya ka di tinapanunod mo? Tika di pa nang pukaw miken kwa na, apaman ama alam iti ransom mani. Kasta nga rod, kunak man no kwarta laang ti masapul mo kadakwada. Amok ngagpulong ka na kwa na ti ubing, nagparang taitaken kwa na. Iso na saysayat lang na mapukaw amaming pinsan dito'y lobong. Anya, maiturad mo nga ramiden dayta iti mismo akaanakam. Tilang nakalagatan. Ti kapatkan kanya kita. Ket saan na mabaliwan ti planok. Mapukaw na di nga ubing. Apaman ama alam iti kwarta akid kidawag kadag iti dadakkel na. Ala, umaykan. Mapanta itayan ti ubing. Kitain tanokasano ti langana ang nakapupok. Kaano nga ta makaawid? Lord, tulungan na ko ma. Tapno makaawid akon. Mailiwakon kada mamakan papa. Anda umay diti ayan ko. Tulungan nak. Kayat kon ti agawid. Kumusta ka, Jana iha? Ha? Uncle Lito? Apay nga da kayo ditoy? Anya ti kayat asawan da itoy? Uncle! Amok ama sirib ka nga ubing. Ket amok ama awatam. No apay anakapupok ka italitoy. Anya? Apay ngay? Bad kayo gayam, Uncle Lito? Palubusan na kon nga gawid. Maasi kayo kumakanya.
Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy ta seryeta yu ita lawas anapawan. Ransom, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Jonar Ribotazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWD 540. Kanda ito'y estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.